kan sun som la thona nga video ma sa khan Bible code te Quran mathematical code te kan soya kan oi lo chu kan thu ni ya ke chon ka oi lo ka ti ka ngai dan chiang taken ka soya ti chuan tu na chon Bible kan endo na ni matha ya bung he nia he matha ya bung he tanga lan danin tin lal heroda la la ya sudai rama Bethlehem khwai su alo pianin ngai te kho chak alama ta mi fing te Jerusalem khwan lo kala te ya ti chuan lal heroda la lain Heroda ka governor ni lain ti chiang taken kan hmu tro Luka en vele thungo Luka bung ni ma chang khata chang hian na tin chung lai chon heti hi ni a kaisara oga san khovel zong mingziak tur thu pe a chu Surya Rama Korinia chu ram optu ani laya mingziak masaber chu ni ati Surya Rama Korinia kha governor ani lai ni ti a tro ma se history a chuan Korinia hi e di paruk ma chuan governor ani mi lavani i Surya hian Heroda thi tanga kum som no wa chau governor ni a ti a chumi chu hele khabua hian kan hua ani hian lai khabu ming hi pui thai khop mai ar ma lai chu misquoting Jesus ti tama how Jesus became God ti tama historical Jesus ti ta did Jesus exist ti tama tamma ya forge ti ta chuan ani hian Roman historian pakhat ta sita sata tin Roman Jewish historian Josephus atele man lai thuziak lui tak inscription a engemon lai chu hawa te khanga khan kan hmu ani history record ta chu wang chuan Mathai ziak hi dik chuan Luka ziak hi dik don lawa Luka ziak dik chuan Mathai ziak chu adik don law bok ti na ania thu in min lo om ti na ni ta ni history atang han mo Heroda la line nge pian Korinia kha governor lo ni nuwa ti kha cái chuang ka thalawa soi ngai na viau po thalawa Bible zia danin Korinia kha governor ni line Heroda po kha alala ni te lo ti ta ilamar se mi pakhat chau nan zia lawa thuziak tam taka hmu tur om box sia ba chu tak chu ne Bible ani wangin kan pong porin jok ton nge ti te kha ril ruwa om ta eng pong ni se soi to kha I suap pian thu hlai hian thu mak tak le a eng emo soi nok na hi atam ne mai ni no thil mak atang ne tan bok kan ti kha chu wang chuan eng tia ti chi nge niang ti po hi ria ta har khop maya ama ro chu om lo ti ngo chu har he le kabu ziak tu pa hi agnostica choka Christian atangin agnostica in lata ain let ti mai nga ma se ti chung chuan isu kha a om nge ti chu ring ani ma alai kabu danga aziak ka thawa ama ero chu Bible a hian thu in min lo le encycle kha a om ve ani ti kha tam tak aziak azia zong hi ad encycle ve ka ti na phei chu ni hau lawa mar zo thil khir khan tak hi a omani chu wang chuan eng tiarin chinge ti po khari them har kho maya Bible po kha ka soidu chu conservative in ti ho rin dan hi ke chuan blind faith ronga kai ti ama Bible rin dan tur te hi ne pathian thu ni ama ero chu a horop maltin te history zong ta science zong ta po in an yang ama mathematics zong ama eng ti zong po te dik fai vek angai hi chu fu lo lat ni tu na mi te po hi anila enge niang ti kha ril ruwa au man tlat ani chu wangi mi then ka tin KJV te hi Bible ti ati razek ang khani an ti a rin dan mol perchi ni ka ria ma Muslim then ka tin
Quran him ziak sa in Muhammad an dong tia an ring ang vel ni heng ka rema het tiang historical error han tiang chi te thungai in mil lau kha eng emo kha a om ve vek kan hi ka zevia khan khoi lam text habik mani lo ti hei I approve na tha om hian ka lawa ma ka chon chi tek pa kan soi kai shrim anga pa ni sa chu lam chu thu dang ania amaro so iswa lo piang kha bible quote in busy pathumatia te chuan mathai ziak nen chui zo ni la a in mil thayanga amar so luka ziak ka tang chuan Korinia kha Surya governor lo ni chu BC paruka ani chau si ani chau si chuan eng ti zong man BC pathuma piang lo ti na nia ti chuan luka ziak lai bible quote ka compare ula khongin ring zo kang don mathai ziak nen compare le a buai thak kwal tan noi mai ni ma solution ka shalawa mi then khathian soi reman tum train takna thiloi om hin soi lo ni isu tha tu chungchang po hemi zo kan enanga chu wang chuan enga motak hi chu a omma a thriat dan in ang chia lo kha a om ve thai ni aziak tu wa ani lo pon lo copy chhong tu te a pon ni thai ma an shalo kha chu ama ero chu e bible pon lampang atanga alan dan chuan mi pakhat mai zia ni si lo lai tak khania tam zo khriat dan he chu fu tura ngai lama ti chuan a bible kharin tla lo ti lamani lo I swapian bor vela thil thleng eng amo hi amak sak pia lama bible ziak rim poi in mu chi lo hi a om ve niang a ti thei tur kha atam em ani ti la ya kha ngai to na ti zawa karon the chuwa ka ni ka soi hi dikjok lawa ti lam soi ka tum lawa lo ngai to ve ula lo chui ve sin dawa ke chuan brain dan fel takana ya heng hen ka rin na va chelem lawa ama ero chu conservative lutu ka thilak chu fulo ka tia tlemar liberal rongkai hi afuzel ti chuan bible po chu dik lau pakhat nom lawang chuan ka thlir lawa enge mo thu in muchi lo om ve ni poina om lo mihring manga pathian nina zia ani miawa aziak tu te mihring fam kim lawan nia ti fu lo te pon lo nei ni chuan a om ngoi na kop vai enga mo zat copy chhone box ya chu wang mol de warin tura kangai lo ti kan soi du a reverend zaire ma tong kam takin bible science na tur ni lo history zina tur pon ni lewa pathian thu ni a le ni ta se kan zo chung chu chim don lo min kan tumram min thoi thleng ngei don chu tiang zon rin mai tur ani te tiang mai tur khan ni ka ria all samwe oni I arin tlak ani ma rin na le thil ti te nam ta khan atla man tlak em kanun dan hi adikem pathian du zong niam pathian ring om dan tur niam ti in en thia nan ta khan atok atling zo em ani bible atang an zon the ap ni lawa history zong ne na bsui dik vek kan tum chuan a fulo ve thai ma chu wangin irin na le pathian ne na kan inkar tingep tu a tinget tu le pathian rong kan bol na ko min pui tu te chak na min petur te kan tumram min soi tur te khan a man tlak to kani chulai chu tumram te pon yang chandam na fam kim le zual kan chan the na to rin a tha tok atling tok thau ti lai kha reverend zai rama soi om zia pon ni kare ma chu wang hang ta kharil ru are ma sa se a tha in ka ria ni lo chuan a boy thak ve thai ti chon na le so lo piang chu a boy thak ta me mai ni a pian kum po kan shalawa thanin ti khan an so BC pathum te pali vel yang ti pol no ma chui dan sang aw mai nang lawa ti chuan heta po hian lukale mathaya ziak kan compare chuan historical error kha a om don ti na chu ani mel ni phat maya mi then khat chuan a mawl mang taken bible dik zo kang an ti deuh pup thin boka na chung ta chuk ka shalo ke ma ni du da nei to a dik alo dik zok pon ni thelo dik lo zok pon ni thaya yang po ni ro se khang kha chu kai ni kai ngai dan ka sem sak thai lo chu in ngai dan dan in lo ngai ve anga
soi tên soi ram dan zong pol pon oma chung te po chu bi ve lo mo eng pon ni ro se ti khan adang en phele chen o chuan kan hua iso krista tha tu te a po thil boy thlak a om lai a e po soi ram dan an zong na saka pa thanin luka hian mary tangin chui an tia ma se chui lo ti chiang te wen hai bung khat chang som hi pathuma joseph a tangin atana mary tangin tan lo rim sema eng mo kha an soi kwal sa khop maya chung te po chu soi thuak kan tum do ni o te chuan in isona zirtir tran tir lai khan ama chu kum som thum lai ani to te ani chuan history nen khan da tai la BC pa AD paruk vela lo piang ta se lukaziak tang chawa khoi ngai tua chuan isona zirtir chu som thum paruk boring don ti na ni ma mà sẽ cho tiếng chuan cần ring chuông box xí lo wa boy thak khop mai ang po ni sai khalai cho thu dang ro sama ti chuan mi ngai chuan joseph fa pa ni a chu mi chu helia fa pa ni a chu mi chu mathata fa ni a ti atro chuan mathai zia kan enanga Abraham lâu langa ti chuan huan chi na khan Lucas ka khan Joseph pa kha tunge ti kha Helia ti mo en le kherang o chiang lo palang kan soi sual palang ka bung thum ma Joseph fa ni a te tra chu tin mi ngai chon Joseph fa pa ni a chu mi chu Joseph chu Helia fa pa ni a ti atra ti chuan mathai bung khata khan Joseph fa pa kha Jacob a en ti a chen chuan mi thu mun an ni e ten ti a na sa dám tắc hi ổng về ấm ó thì nè hình hi chu anh là hết tại hiện mà thân anh Jacob pa singa Jacob an Joseph Mary pasal chu singa te a hết ta Luka chuan Helia fa ni ati ma chu ne ang lo phota ante nan Simon Peter ati bok chu ti ta kha om thina ma se ta chuan chu tiang chuan a ziak bok si lo ma chu tak chu ne ta a mi then kat thian an soi na sa thena an soi zoma soi mam dan le in rem tir dan an zonga ten chuan mathaya ziak a hian chút te chuan Abraham atanga David a thlangin chuan som le chuan li David atanga Babylon chuan som le pali tia te chuan Babylon lama atanga Isua Krista thlangin chuan som pali ati a heti lai a set thum na ti mai a po hianin Babylon sa set hi e la tang hianan chuan som pathum chaw omani ma ten chung te chuan ta a chu ten Chronicles ne na compare in helai bor he chuan thum ma ziak mai ni boka ma thai hian ti te eng ma atam em mai ni chung te chu ni ta a eng tia ngai tur nge ni ang ti kha hriat har ta zok ma thai le luka hian thum hun an nei ti chiang takena langa chu Israel ho pathian le ka thu a Mesia hrilok na thu a oma chu ta chuan Davida kha atangin Mesia lo chokanga Bethlehem khuwa lo chokang ti te kha hrilok na oma chulal Heroda po in Israel sa ko pui thiam te ako khoma an san na po ni khama chu wangin ta chuan pet gol an tum ve ti kha chiang ta a chu chung te chu an
thuin an ma ni hriat danin an chui dun po ani theya chuta chon lo ti swal pal an nei ve po ani mai thei ani ma pathian thuni lo ti lam ni lawa Isu Krista kha Mesia nge ni a Davida chitha kal zela tanga lo chor chwa kan ni zia kha an thiam an dan le an hriat danin chui ve ve a an chui dana ero thil in muchi alo om te po kha ani ve thei boka chung te chu kan shelwa dimang sa William dimang sa hen mi chi sang mi thiam chi sang chuina an la khoma YouTube pa po da nge nge ni chon selfie dan chi sang oma antiana than khat angora chung te chu kan en jong lo ne o enin te chuan ani hian chui dan tam tak om thu kha soi ve a chung zinga pathum chu ron la chuak dona chung pathum te chu kon ngai thlanga a conclusion po ngai thla chuang lawang pom om dar hria ta har mama chuan a soi dan chung pathum chu ngai thla ve rim anga Either Matthew and Luke are just grossly incompetent, or something else is going. There are actually many different ways to explain the differences, but I'm going to cover just 3, and you'll see how really complicated it can become in light of the considerations that we looked at. One of the more common explanations is that Matthew lists Joseph's genealogy and Luke lists Mary's genealogy. And so Matthew has Jesus. So dan tampara chuan Luke khan Mary tangin chuya Mathayan Joseph atangin tia Joseph with Mary, his dad is Jacob and his dad is Nathan. Luke goes, Jesus, so it was thought, was the son of Joseph, the son of Heli, Mathat, Levi, and Melchi. And so you have really a lot of differences right there. And so perhaps it is different genealogies. The problem is that in Matthew, he goes out of his way to state that Jesus was descended from Mary. And actually in Matthew, it says that Jacob was the father of Joseph, the husband of Mary, of whom was born, and that whom is feminine, is referring to Mary, of whom was born Jesus, the one who is called the Christ. And so in Matthew, you have this real emphasis not on Joseph, but on Mary. That's one of the problems. If Luke gives Mary's genealogy, then the question is, well, why doesn't he list Mary? Kaneta an tunan suidan tang soi kam mingin nang law le enge mothil in milaw khatam tak oma wang khan aboi thak ba ka zo na ni ta chu Luka khan Mary tanga chui chon eng wangin nge tha tu ta lisa Mary kha zia tel si law atia pat di armana cheng takan bung khat chang sin nis bung khat chang som ni pathum le Luka zia ka khan bung thum chang sa na ta khoan Joseph atang ve nan chui ni ti kha chiang takin ziak boka chu hrilfian atling tok lo ni ma He has the, as it was thought, Joseph business that I talked about, but Mary's not even named. And when it says Joseph, the son of Heli, the Greek construction is with an article, and the article is masculine, so it's clearly Joseph was the son of Heli. So I'm not sure this is the right way to explain this. Tuna po khan ati Mary tang chuyang khan ti toila Joseph chu helia fa patin je te khan Greek article masculine article hona wangin ti zong hril fi hi chu thil thaber le pom om berni in ka salem lawa atia this. The second, and actually the third basic explanation, makes use of the whole issue of levirate marriage. If I had been childless and died, then levirate marriage means that my brother would have married my wife, and the children born in that union would legally be my children. They would physically be my brothers, but they would legally be mine. Tuna ang lau hi chu Juda te ma
Judah te dan khan ni ta leverage marriage hi Judah in tamari na yang chi khan ni ta ni ka unau pa no pui ka unau pa kha chi thla lawa thi chuan ka nei sakanga chi ka thla sakang chu tiang chu ni ta a ti chuan choidan panhi na lai pathum na chu hemi best ve ve he ni ta a khat tiang khan thil fiana om bok ta ni he tiang heng lai Isua Krista thla tu te chung changa ming in ang lau te le eng emo mathaya na alo zia tel lau alo zia mai then khat soiram nan mo eng emo kha ming in mil lau ta kha chuan eng tin ngan soi dan ngai thang o. And the assumption here is that there's some levirate marriage going on. So with this arrangement, the argument is that Matthew records the natural or the physical lineage, and Luke records the legal. Ti chuan hetiang thuina tang chuan Mathai hian ti sa athla tu te zia ka Luke khan legal dan anga thla tu te ziak ve thung don ti na nia. A man named Julius Africanus back in the 3rd century was the first one Julius Africanus back in the 3rd century was the first one to suggest to that. suggest And what he argues is this. Aktunamika hengai dan ron vor chok pa anima. He believes that Nathan was married to Esther. That union gave birth to Jacob. Nathan died, and through levirate marriage, Esther married Melchi. That union died. He believes that Nathan was married to Esther. Chuan Nathan le Esther hin nai a That union gave birth to Jacob. Jacob an singa Nathan died, and through levirate marriage, Esther married Melchi. te chuan Nathan na chu athi a anu pui le Melki khai nei le a That union gave birth to Heli. chuta chuan helai hi lo piang le ta helia te kam zo tong helia kan ti mai in ka thia helia ma Which means that Jacob and Heli are half brothers. ti chuan Isua Krista Joseph pa ming in ang lo khat ching fel ta chi don ta ne chan chu hetia leverage marriage lo chuan Joseph khan pa pani legal father le physical father nei don ti na chu biological father ta pon ti lo nei don ti na ne. But then it is believed that Heli also died, and Jacob married his spouse. Ti chuan Hilai po chu athi le a Jacob pa chuan Hilai nu pu chu nei ve le a And produced Joseph. ti chuan sumi nuwa Joseph chu lo hring ve le ta ni ti a chong kwal la sa hle ma ya rin dan ani he chungo a chi engmat khatiang om lo hrim hrim a historical evidence ma ani thayanga ti soi entirna Joseph pa kha Jacob pati le heli ti om ka soi rem dan an zonga theory an vor chuak ti na ni ma. Over here, Joseph is the son of Jacob. Over here, Joseph is the son of Heli. Jacob is his natural father. Heli is the legal father because of levirate marriage. Now, what you're going to find is that in any of these reconstructions, there are problems. There's no nice and neat, easy way to package this. One of the problems. Ani pante kha olsam taka she the mai tur le an khai rual mai tur kha a fel file wa a ching chi vet tu ka ada a boy tha ka Problems here, other than lack of historical evidence, is that historical evidence om bok lava ngai dan mai ani you have two ancestors right chuan here. kha tu pani Isua Christ Jacob na nei don ti Joseph kha na nei don pa pani nei don na ka ringot po kha boy tha via ba engma evidence om lo wangin which makes it a little difficult. a har sa zola proof ngai na om lo la zual to ni ma kha phe ke chuma. Now, a third scenario also makes use of levirate marriage, and this was championed by Machen.
who was following a man named Hervey in 1853, and he just switches. And in his scenario, Matthew gives us the legal genealogy, and Luke gives the natural genealogy. Hết tạ thung chuan tu na mi kha ein let thok do na ni Luke khan legal amasa khan Luke khan legal genealogy azia ka ta hi chuan natural azia ve thung don ta a ti chuan Mathaya khan legal kha ziak ve thung don ni a chan le wang ni thaya lang enge enang o. Now, in this particular scenario, this is how it works. Jacob and Heli were brothers. Ta chuan Jacob le Heli kha Helia kha una un ni phot mai ni. It's believed, or at least argued, that Jacob died and Heli married his wife in terms of Ti chuan Jacob pakhat hi a he theory chuan Helia khan an nupui kha anei sakta a levirate marriage. So Heli physically gave birth to Joseph, but due to levirate marriage, Jacob was the legal father of ta thung chuan Helia kha Joseph ti salama pa ti tak tak angin alo chuak alo ni ti salama pa tak tak alo ni nga Jacob a hi legally ya pa dan anga pa khalo ni ve thung do na ni ma ani hemi te chui dana hi chuan Isu Krista kha tharau thiang hlim machine ani awang khan Joseph pa na Joseph fa pa tik tak tak ani lo wang khan Joseph an da all ve thung emani a kate an chui dana dang ve le lek an thak ani come on china pakhat na khan Joseph. Now, this is based on the belief that the names Mathan and Mathat are actually referring to the same person, which is certain. chuan hengai dan hi Mathan le Mathat hi mi in ang ni ang ti ngai dan atanga theory hi lo omani ma an niem an ni lawem kan thalo arman chuan ming in ang an ni lawang mi pa mi in ang an ni lawang ati a Certainly possible. But then you have another issue where you have Eleazar and Levi as the fathers of Mathan or Mathat. So you chuan Eleazar le Levi hi as the fathers of Nathan ma Elia le Levi hi Mathan amo Mathat amo he mi pa hi an ni ngai vele don ni ma have another levirate marriage involved in this as well. leverage marriage mang thau khan Are you getting the idea? There are many other scenarios. ka ne rin fe dan ka thang om ta ne heti lai ming in ang lo soi rem tum dan na khama chu wang chuan enge oi tur hlava he ai theory chi sang pathomaron chop chua kha ka kan an en sak mai ne than chuan huai doin an aziak tu te hian chianga chu wang mi nangan ni ti pop te ponom ni mathana le matha ta he ma Heli le Jacob te pa tiang kha anom ve thau boka amaro chu kan thela Bible mun tam taka chuan an ming khan tiran Simon a Peteran ti bok di ta tunga kha middel doi thiam pakhat bol ta rong bola mi kha po kha baris wan ti mi ka ming pani nei ka tiang kha chu an ziak lang de zela Mathaya po Levi an tia Mathaya che khon tu tia ming pani nei ang chi kha chu zia la na hi ni de zela ni chu thlong tharama pai chuan chu thlong luya pa ni a tho enga tinge Mathaya la lu ka hian ka ti he ti ngot an sia no chu wangin Jacob a hian Joseph a hian pa pani nei lo ma chu hung ka chu ni ta a khai ti chuan he lai ta point an la les el madama fa ni a chu mi chu era fa ni a chu mi chu I swa fa ni a
chu mi chu Eliezer fa ni a chu mi chu Jorim fa ni a chu mi chu Mathat fa ni a chu mi chu Levi fa ni tia Mathai ze ka chon Mathana ti ni ta tra thing khang lai ta kha aboi soi khami khang soi ram tum na kha e tu na theory kan mu kha ni ta apakaten Mary bloodline atangin na yang pakaten Joseph an yang te athanen leverage marriage kha chu po chi ni in aum ani khama a enga po chu ni se chang som ni pathuma ching dan tin isuan zirtir tran tir khan te ami ngai chon Joseph fa pa ni a atia chu mi chu helia fa ni te chiang dawen at Joseph fa tangin a chui ni luka po hian ma Mary kha li sa lo shim bok tu na video kan huang kha chu wangin enge mo hi fu lo ve dau chom ani email ama enge kan chilo uluk zokin lo zir ve chen ta ula soi rem viau tan ka lo mi din soyang khan mathat le mathana po mi in angan ne zakop le helia po hi mi thum horan ni ti pop pon om kan ti kha tin kha unawan ni ti tok te unawan ni tin unawan ni dana po kha leverage marriage ang alo ni ti te ti chuan an thung zo ka phai ka chuan kan soyang khan mathana khan mi thum horan ni ti zen ni ta chu ta tang chuan helia le zakop kha unawan ni ti ta kha lo ni le khang vel kha thil om da ne ti chuan Isu Krista kha khan Joseph khan tha tu pani nei dang ti da chu legal le biological father han ti boka kha physical ta ka apa tu ra kha ma ti salama pa tu ra kha chu thil om dan chu ani do na amaro chu an soi fe chuang lo ani hian lang ani ma a boy thak ve viau ni heng lai ringot pa hi eng tia ti chi nge ka shalawa generation mathaya zia zat po kha 14 a han ti kha som pathum ani kan ti khamo lo chiar ula chu wangin til fulo soiram le thei lo a om ni mai theya soiram turam phwa viawa eng amos angai ve bok chung te chu ani ta ni boy thak viau maya eng po ni se kanal Isu Krista lo piang hi chon khawali chok buai ni ma lo piang ve miau sia om lo ti kha soi bo dan om lo ma ro cho lo pian dan chan chin te la eng ma kha Bible record te po tiang hian ni hei lo po hi to ma Egyptian tlan te eng ma kha thuin hu chi lo kha la om chawa chung ta chun nek sa khan ti tu la kha chon ani na ka chon ming in dot tam lo to khi har te noi bok ani ma an han soi fia tum dan ming in ang lo om han soi fia tum dan ta kha phua chop kan ti phua chop ti la theory ni thil ni thai ni ma se oi om chia lo ni ma ba ka historical evidence pakhat ma om box si lo wangin oi lo pot kha that sok in arin omani chu wang chuan Isu Krista lo piang hian khovela chok boya chan chin a pian dan an jiak tu te po hian engemaw ti fu lo dau hi chon nei ani mai thei an ti fu le fu lo hian kongro su in ka thela wa ka chon a chan chu a oma a lo om mia wa soi bo thei ani lo Isu hi khovela om ti chon eng huna po piang in eng tin po chuan a ji patlan si ma tlan chhelawa mo a pa Joseph ani mo Joseph pa Jacob ani mo Helian ni mo ka boi lo rewak lo wa ka chu neng te chu heng ani mai tu po chu lo ni ro Isu ber kha om chuan a tok viau hian ka hre ama heng soi ram dan hria kan om chuan komena na lo drop ulama mi tam tak zia ka chiara tu te mo oi om deuh hi om lo ni than chuan soi kan mathan le matha ta hi mi thum hunan ti pupa chuan Jacob le Helia po kha mi thum hunan ni an ti pupa khang te ka chu Mathaya le Lucas soiram du wang kha ani ama chok ta chu ani aten generation zat kan ti ta kha pone se Lucas le Mathayan pet gol tum nan na ya Isu kha Davida tha Mesia lo piang tur ngai chu ni ti chui lu khan tum ve
an pet goal ve ni ti lamo an pet goal la kong ero anh qual thui dawa eng amo kalpeng om ve dau ani mai thaya chu te ro chu thil pai ta chiam pon ni lawang arin tla lo tin lo phai chu ni la ma se so yang i so lo piang hian khoven hi chok boya a chok boy ni ber mai ni bible ring tu te po chok boya ma bible scholar how pai ni loi ni he mi chung chang ro ta pa chu wangin thil boy tak hi alo om treu mai ni so piang a hian ti te kha ria ve la thain ka ria ka te ve mai ni cái soi yang khan cái chỗ heng ringot thế chỗ mi khoi boi phalau khap mai mi khoi dal phalau i so ber kha om thau si chuan atok em hian ka riama ti te mai kha kan soi do ni do tok o